Kamu mau bunga apa? Aku tuh sukanya bunga bang. Aduh. Bilang kesadayana. Like. Ini komen. Saung yang. Nih, nyusul baju lebaran sih ya. Kan seminggu deh, nak lebaran. Alhamdulillah no. Encan. Sarua bae aing ge encan. Abah aing ge buka duit. Apalagi abah aing no. Terus kepanggida harga alhamdulillah. Tapi kumaha meureun? Aing teh make baju anyar mah atuh atuh. Oh gitu sih. Tapi keadaannya pas kieu. Dia tangan duitnya gimana baju lebaran. Aduh, baju anyar mahal nih. Pan sia buka embe no. Jual be embe sia. Lamun bae dijual lah kawenan deui ya bae. Lagian embe lagi can layak dijual atuh. Berarti sia bisa ngabaturan aing no. Lebaran teu make baju anyar. Bung amat aing. Isin aing atuh kasih euis. Ih, si mah kasih izin segala. Cuek be atuh, kita ranjang ieu. Sugan-sugan atuh nih. Aya rezeki di mana bae. Yang penting mah ikhtiar heula. Ikhtiar ka mana no? Buku zaman aya nama hararese. Nanaon ge? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernaon tidak? Ngabang baju lebaran lah. Siap mesti beli kena. Sarua main oge nih pasti nage can dibelikeun ke kolotna. Sok padu sia no. Alhamdulillah emang geus dibelikeun. Mah tempat ke mana? Bisa beli baju. Dibelikan berasa tel sana. Ngeunah amat. Tilu. Tapi na bohong ya. Orangnya ada sama kita ini. Naos cenah profesor lagi malah ngabohong. Hahaha. Kenapa bae dah? Aing bercanda doang. Sarua yang tadi beureun. Abah aing acan bae di kota. Mah ya dah. Orang teu kabeli baju lebaran isin atuh ka babaturan. Sok aing ge no, jual embe sia menang baju 10 setel. Oh bener nih. Kayak orang bisa dibere ku si Jono. Set, atau aya yang dicacak ku abah aing atuh. Kumaha tuh? Apa orang nyangan duit? Jangan duit ka mana? Zaman kieu serba susah kieu. Beli gas mahal, beli beas mahal. Kumaha urang ngamen bae. Aduh, teu kuat mental aing ngamen mah. Nah kitu deun di mana beungat aing, apalagi anu ka timur euy. Aduh, Apalagi aing. Dieun aja kurang, belum bisa nyanyi. Ngamen bung. Apa orang dagang ka pasar? It was at this lain moment bung that aing Nathan knew mah. Tapi teu he kuat fucked mental up. aing. Lagian pandagang ge kudu aya biaya. Oh nih, tumben amat otak saya encer. Biasa aing kepepet. Jadi otak aing penjenius. Kira-kira kemana tuh? Jangan duit. Nah, Tuh ya, tuh no lah. Aing ge pusing. Ngamen bung. Dagang bung. Kumaha orang kulit ngorek beli ka Pak RT. Cakep. oh, yang putihnya. Otak sia tumben bener nih. Si Dana mah, no, terus ngelogundo ya si Johnny. Meanwhile, Seolah lah. Sobat ramai pinter, tapi aku sombong. Red.
Ayolah orang tua Pak RT. Suka na yang bisa dikawean. Oh, ayolah. Ngomong-ngomong, si Jujun kemana ya nak? Iya, kemana itu budaknya nak? Teuing anjing. Jangan manena. Oh baik. Oh, geus lah. Keur pasti aya. Ayo. Sama Pak RT. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ya Pak RT? Sepi amat. Teuing atuh. Apakah keluar? Apa Pak RT kamu orang ngejeng keluarga? Bisa jadi. Waduh, kumayu. Fix sih mah lebaran pakai baju ton kamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tanggung budak karaset. Geus lila di dia. Alhamdulillah, geus sajem Bu RT di dia. Hai. Atuh geus lila hari saja mah ngadaguana. Pugu. Kunaon lain telepon atuh ka Pak RT? Sakedeung eta mah Pak RT. Mun Pak RT, bari ngobrol bae di dieu. Kedatnya Bu RT kan kira ngobrol bae jeung Pak RT. Ini Nu kamana sih tong? Mana sih ta? Kayak Imas. Ai nek naon sia ka imah sigala. Mamang kepo. Bari disepak sih kuy. Mau naon sih tong? Jawab betul. Hanya ngobay. Waduh, coba nyeng. Maskeun sih kuy. Ngobay. Geus dak. Bakeutike diladenan bae. Atuh, kesel jasa aing eta ka Ujang Petot. Orang baik lah. Bete aing. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang kaset. Ayo nonton. BRT Imasna aya. Entok. Panggerokun Bu RT. Oke, kedeng tangku. Bu RT digerokunnya. Imas. Imas. Nuhun Bu RT. Nuhun Bu RT. Oh, kaset salang suna. Mangga cerali keula. Imas mah aya tuh keur ngoboneka. Tapi bukan naon. Kamu nggak lihat emangnya? Lagi main boneka. Kamu ngapain kesini? Jangan kira ngomong sih. Ngejek dong. Ya, giraan tuh. Mas aku punya sesuatu nih. Emang kamu mau ngasih apa? Ini buat kamu. Bunga apaan ini? Aku nggak suka. Aduh. What the fuck? What the fuck was that? Kamu mau bunga apa? Aku tuh sukanya bunga bang.